nna ke dutse ntse ke le mosebetsing ke re ai monna ka o dutse ka tlung entseng kanti wa tsamaya mo ntse banyana ba bang abuti Kube yiphutha siswami nakhona njengoba ngishilo ukuthi ngigangile akona ukuthi bekuyinhloso yami leyo. bokuyini ubunja nje nobuselfish ngoba ayikho into eyenzayo nje inja nebuselfish jala osile abuti hore ska nne re hula tabe solution keng yena a bue solution ke ngoba nna ke nana ngwana o ha mo apotsa ke re ke motho wa ka wa ngata ha nje a jetse ngwanyana hore a ntshe eo e tswe nje mpa ya ngwana jala osi about ntse ka intention a tseba a ntsa tseba hore wa mbatla ngwana o a nke ke amisa ke re ngwana o a montshe if wa ngata re tla emela nhla modimo re fa ngwana. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about the Josie Bioscope real stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today I am here for Abuti Lungelo. Abuti Lungelo o prekisitse ka montle mabapi le hore motho hae ha thole bana ha na tswalo. So basically guys, e re ke tsamayeng ke lo bonang Abuti Lungelo o re tshwaretseng ke tla gutla le ena. Yes baby. Hi guys, I am back again Abuti Lungelo. Abuti Lungelo le kae? Siyaphila sisinjani? Nami ngiyaphila sibhuti wami so wimi. Bengisacela nje uchazisela ama viewers ukuthi bona kahle kahle wawubhalele iJosie Bioscope. Ukuthi ngibhalele iJosie Bioscope nginomuntu engizwana naye. Sengithandane naye ngiyacabanga ukuthi iminyaka isu4. Inkinga ke ekhona lana ukuthi lo muntu engithandana naye ngazi ukuthi phathi kwelisoyithu kona ngenayo inzalo. Le kanjalo ke my sister kube neflop eshayekile. Kushuthi ngigcine ngaphumela ngaphandle ngaganga. Egangeni kwami akuphelelanga lapho. Ke ngamithisa. Wawugangiswa yini? Nakhona ngingasho ngithi iyo le problem leyo ukuthi sesineminyaka u4 sisonke. And akunanto nje yenzakalayo like engathi ifana ukuthi mhlambe uba pregnant usisi. So ngase ngacabanga ukuthi ngenze kahlami ukuthi phathi kwesoyithu khona ngenayo inzalo khona nenkinga but ngathi hayi othi ngeke ngiqale ngaphandle ngibone ukuthi kwenzakalani. Wena uyazala. Kukanjalo my sister. So manje ubhalela iJosie Bioscope because of you want us to help you ngenxa ukuthi ufuna ukutshela igirlfriend yakho ukuthi umfazi wakho ukuthi wena kahle kahle umithisile ngaphandle. Kahle sisi uyishaya isikhonkosini. Awumyeke but ufuna ukumazisa. Ngiyamthanda lo muntu so ngiyacabanga ukuthi ningangisiza ngifuna azi but ngidinga usizo kunini. So usazwana nomama walo ling pregnant? Njoba bengishilo sisi kahle bengikanga so kwase kuba khona umntwana ayikho into eserious vele ebikhona phathi kwami nalo muntu lo esengithenga yenza umntwana naye. Bawuchita by the time eventually. Yebo my sister. Ayibutwa makunankinga ke. So guys mamela ngane sensane remetse ngibo Lavasi kyo wahlaya Lavasi le OC because of years. So abutwa ka ona bothatha ska Lavasi a hlaya le OC re tlo mo jwetsa ho handla ntlo etsa halang. Ke sa tsebe go tlo enka jwang because of tabe bohloko haholo wa bona. So OC kyo guys wa hlaya eventually bona Lavasi. Tjola butwa ka OC kyo. Ha o sana taba re ke mo attack. Au scheme yebo nice one. OC wa ka le kae? Ke teng my sis ne ke kopa fela motho mo lo tleka mo ya nice so OC ke na no ga ntse o hlala ba se o jweditswe re batho ba Josie Bioscope so OC wa ka hantle ke ngoletse ke Abuti Lungelo se ka re ngoletse so o isona le ntho ba tlang go jwetsa yona jale ere ke mo fe moment ane OC re a ipuele go yena hantle o batla goreng putu wa me. Yes Satan sam uyaphila. Baby kunenkinga nyana ekhona okumele ukuthi uyilethe la emakamereni sizobona abantu sengilethela amakamera manje abantu sebatshela ukuthi ufuna ukungibona. Indaba sana sami angazi lento le ngizoyikhuluma kanjani. So eyiphi into songasakhona ukungitshela yona okungibize sihlale phansi okubiza abakithi nabakini bahlale phansi ukukhulunye ngaye eyiphi kumele ukuthi sibone umphakathi sesibona abantu manje eyiphi futhi serious kakhulu ungakwazi ukuthi uhlise umoya mhlambe ngizokwazi ukuthi ngichazele amakamera azoyisolve mawuthi serious kakhulu leyo ungakhona ukuthi ungibize mina ngomuntu wakho okubiza abakithi ke nabakini bahlale phansi ukukhulunye ngayo leyo ndaba leyo. Sana sami kahle ngiphitheni ekhanda njengamanje ukuthi ngibize usisi
nelokhuza neJozi Bioscope ngidinga usizo labo kahle kahle ngoba angazi ngingayiqala ngalapha le ndaba ngoba ngicabanga sizokuphula umoya futhi nakhona angifuni ukulahlekelwa uwe. Ausi abuti re tlo roba moya o ka kgona ho thausa matshwafu na ha bue ke mmamele ke utlwa gore thata ba hae keng Sano sami sineminyaka ewu4 sindawonye kule minyaka ewu4 silesindawonye ngile ngifisa ukuba nomntwana but angaze ngakhuluma nawe njoba ngingakaze ngakhuluma nawe ngicabanga ukuthi phakathi kwethu sobabili khona nenkinga then ngagcina ngathatha i-decision wrong ngachita akupheleli lapho bayenzani hayi akimutlwe hantle akaphela abuti ke kopa tumele hanyane bane hey ke mogutshwane ntse ke Jehova yes kopa lona o suwa tumele hanyane ka Sofia ke batla batho ba utlo o reng uthi kwenzakalani angikuzwa kahle phinda futhi inkulumo yakho ngithi ngishitile akuphelelanga lapho kusasekhona nokunye okuphi loyo lungelo like uyangimangaza ungitshela ukuthi uchitile okay uchitile so into lebo ongibizele yona la ongibizele emakhamereni wangisasanga sahlala phansi wangitshela yona so wena cheating owusiwinka simple lane ankere kutlo a go chitile okay ne re tlo dula fatshe antjotse go mthwa kae ke paisitse mo lemo ankere ga le batho ga letsa di mistakes so ke batla utlwa gore ke feng ampitseditseng mo di kamereng keng a itlitseng mo re tlo bona ke batho ka ofela batho se ba re shebile ya inkingi ibe lapho ukuthi angikwazanga ukuthi ngihlala nawe phansi ngoba lento like iyangidla futhi nakhona akulula ukuyikhuluma so ngithe mangizofika mhlambe nosisi kuzobalula ngoba yini umuntu wesifazane mhlambe uzokwazi ukuthi uhlise umoya mangichaza phambi kwakhe ngikhulelisile sibulelo ngaphandle ini angikuzwa kahle uthi kwenzakalani lungelo after sonke lesikhathi lethi bese ngitshela ukuthi umithisiwe uyangaphandle hayi wena ngijwayela amasimba uyahamba uyangaphandle awungitsheli mina uhlala nami phansi yo yena ngumfana zongibhedela sonke lesikhathi into lezi bengikwenzela zona after khona ungitshela abantu ukuthi umithisiwe yazi awusikopa usikama tumelo moshapa askise usikopa uyakandle ayekandle ayomithisa kilteng akitsho jalo awusikise kitso usikama sanke gore ke ska mitha jalo bana sa dulina fatshe abuti wa no sa dula lena fatshe wa buele msadi wao my sister uyambona ukuthi umuntu ona usile nje wena ungena yes bokuphi lonke le 4 years le bokuphi lonke le 4 years ngizenzile ukuthi ngathola abantwana so why uyaxolisa sokunomntwana uyaxolisa ngizenzile uphi umoya ngizokwehlisa alethe umntwana endlini after 4 years yonke sonke lesikhathi bengizenza manje why aza nomntwana la angakhulumanga nami phansi ahlale phansi ukuthi uyahamba uyomethisa ngaphandle mina every time ngiyavuka ngemsebenzi njalo ngiyasebenza for yena bese yena uyaphuma nami mangiphuma uya ngaphandle umithisa ngaphandle right le nto le ungishayela kabi lo ungishayela ayikho right right kahle nivumelana naye sho ukuthi asivumelani naye into evumelani naye awusibona nakho ngilethela ama camera bonke abantu sebangibhekile manje awusari dumelani lena nthabuteyo okay awusimamelani bona I'm a woman I know ke a tseba soka ke feta ntho party ke a tseba if mamela he awusikopa mamela o di utsine o ariste marete mo ke a tswe every day o seng ke sebeletsa yena a tsota go tlantlela le ngwana ka tlung awusimamela he a ke ga wa iketsa uswaka mamela he abuti bothata ke eng wena he awusuwa botsa bothata ke phansi ukuthi lini nabo kumele ukuthi uhlezi nami phansi wangibonisa ezingumuntu wakhe ngithi ngikhona ngihamba ngiyomsebenzela ukuthi akwazi ukudla fide bese ama sponsor kuyakuchithela kwabanye amantombazana lava sibambusisi eyiphi shoot nawe uvumela nawe into yenzayo ushimfaza manje waye bengahlala namakhulume nami phansi ukuthi wena into yenzayo i-right uyavumelana naye ngoba nakho usethelana naye ngithi awusiyaresetelani lena awusinerilisi manga ukela Jehova awusiko indoda angithi umuntu wami okay if beyenzeke kimi bekazothini masiyenzeni if bekuyimi yenzo yimi ngaphandle unatla basina right ya ushapa obani abuse ya shapa unotlo mshapa buti wa shapa na buti by all means ga be ga iska tlung re zama everything re tjo re ska fela moya ngwana o tlo ba teng nena o etsa so ke yona tankeng le bonka yona abuti ke thank you le bwang o sika yona be iphutha sami into abanguthi ke efing baby cela ungilalela cela ufisa umoya eyiphi into engizelalela la lungelo solethu umntana endlini eyiphi ngizobukeka kanjani ebantwini after that ungilethela ama camera beba kuphi labantu laba mazwana
Bebakuphi? Sacela uhlise umoya. Bebakuphi? Eyiphi into esazoyikhuluma ulethe umntana endlini? Eyiphi? Mina ngiyavuka ngiyahamba ngemsebenzini. Wena nawe uyabona ukuthi uyavuka uyosebenza wakho umsebenzi nawo omunye ngaphandle. Right into it ala. Abuti, because of Osi what's ba keng ane? Abuti o kangile ke. Tshale hle kopo explainile Osi mabaka ao. Hore o no batla ho bona wena hore sale le sa thole ngwana o qetetse o kang o batla ho bona hore ntlantle bothata ko wena ka pakeng. So hana batla bona why asadula le nna fatshe ampontsha eskile motho wa hae why asadula le nna ampontsha okay lelo o solo so ke nahana ntse so wankere out from nna hore ke nka jwang e seng a tsamae fela e decide la kantle furu o ya kantle o mithisa nna ke dutse ntse ke le msebetsing ke ra ai monna ka o dutse ka tlungentseng kanthi wa tsama o mithisa banyana ba bang Abuti Ube yiphutha siswami nakhona njengoba ngishilo ukuthi ngikangile akona ukuthi bheke inhloso yami leyo. Bokuyini ubunja nje nobuself ngoba ayikho into yenzayo nje inja nebuself i-TV asifuni asipromote ukuthi abantu so eyiphi okay siyenzani ke siyenzani sizoyenzana after lana ke mina sengihlekiswa wonke umuntu ungibhekile ungilethela ama camera wonke umuntu ungibhekile angibheke ngiyahamba ngemsebenzini la ngiphethe ibheke bathi bheka lesilima lesimakaphumi usele endlini wenza abantu mara Osi akubonile isilima kubona ule a luckiest woman ever bathi ba waikitsho jwana I'm not saying tshwa buta yentseng e right se ke tshore batho ba o shebile di camereng ke file ka reng o lucky because of at least wena sentsane o na le monno gona o itlhaisa di camereng di mistakes tsa hae banyana ba bangata ba la ka tso at least ube le boyfriend nyana e kopang tshwarelo and ba sa ithole ntho so wena ha o slima because of utlile o shebiseditse ena ka batho no because of batho ba yes ke le motho a e re dutse sinako se stelele so lwena o shebise ke ntse gore ke itse ai modimo ska mfa bana so ke ntse re etsang jwang asintho sharp and abuti ko jodise ka ntho o yentseng ai hore ya chaza and stuff akere ke a tseba ke ya swabisa yona to be honest but nna ke judge ke tsa mosebetsi wa ka wa understand so ya o skin to ke chonge okay ke a botsa ye lona a tlile lona di camera mo a tompontsha ka batho ke ntho e tsuang jwang ye hobane okay motho a ka ke go tsantse nna ke solvana le ene re etsa jwang e ntho so kaofela everyone asantshebile antshebile di camereng ampona a ke fita motla bantsa re mo shebeng re etsa jwang ntho so abuti re etsa jwang ntho so bengizocela uxolo uwe baby nakhona ngiyazi ukuthi omuphi uxolo sokuza umntwana endlini omuphi uxolo ke uxolo omuphi bani ngwanyana o tlo reng o tlo etsang ka yena ngwanyana o tlo etsang abuti ke lo ngaka baby akisi nkabe ya jwang sacela uhlise umoya ngichazele yeah akachazeke ngimamele ngizwe ke lento le afuna ukuyisho leyo ukuthi kwenzakalani uchaza uthini mangathiwa mhlambe ngeke uzube nenkinga sano sami bengathanda ukukhokhela ingane angibuzwa ukuthi kwenzakalani ukhokha ngani okay ukhokha ngani mase ngibuza wena ukhokha ngani ngiyemali akabani awapi unawo uthe unawo ama savings ukutshela ukuthi uyasebenza uthi uzakhokha ukena uthi uzakhokha kang ukhokha okay mase ngibuza ukuthi ukhokha yena uzothatha nemali yami futhi uyakhokha ngayo umntana lo amenzile ngaphandle uyothatha imali yami mama uzokhokha nga okay ngiyamuza uzokhokha ngani bengabo wethu soyithuku lo mntana angisivele unenkinga okay uyokhokha ngamapi ngeyiphi imali ahlele endlini lapha ulele embhedeni uhlele endlini ngiyavuka mina sinima sakhe bese uzobuya uzothatha imali yami futhi ngimvumele nakhona guys ngekani ungidlala ngami lo usikalwana umuntu wami ufuna ukuthi usolve yimi bowukusho ukuthi wena kahle uyasedelana naye ngoba umfana nasethe lwena awusi if nelwena ntho elipeni kona unotloring le nna no pelwa ka ntse itlwile bohloko ska kelemo o re ntho a buta yentseng a right mara a ke batlo go o lwanele ena ai mama oh ausi lava sithiba ausi lovers no shukuthi uya promote ukuthi lento le ayenzile i right angithi angipromote ngifuna nilungisa izinto eyiphi into eselungisa makathi uzothatha ama service wangu isibindi leso nokuthi uyothatha imali yami eyami yenzekile mama ngithi abuthi qhubekela phambili ke kopa utshware ukupuza mo kopa tshwarelo ausi because of akubati bua makomo le maditse pele uyokhakha ngayo futhi I can imagine ngaphandle shukuthi uvumela nayo into eniyenzayo le eyiphi thina silungisa izinto zabantu eyiphi into okay eyiphi into ezolunga lana makahamba ayonibiza emakhamereni angizela ngamakhamera eyiphi akere ausi mkinana go ritlile di camereng because of athaba ga o ka o jwetsa lili tshutla mo bola na fat before no tshwantse o yentse before we nahane before ntwe a yetsang ke yeah that's so as really relationship re le ba so why asanahana yena ainanetse pele a tsamaile pele abuti wena wa o sanahana wa inahanela o le one because of cheating ke nana ga se mistake ke choice
ngibe nephutha lokungacabangeli sithanda sami ngithanda ucabangela lona Lunyelo eliphi Lunyelo iphutha lelo eliphi usicabangela lona ungangithathanga wangibheka wahlalisa phansi washo ukuthi baby kusona so how about senze kanje ubone ukuthi nami ama view wami anjani uzwe ukuthi nami ama opinion wami athini eliphi ngibe selfish baby ngiyaxolisa ngibe selfish ngiyaxolisa so mase kunje isolution siyenza kanjani ungibhekise ngabantu ngizela ngama camera phela manje na ama camera agcwele labantu bagcwele angisandastand kwenzakala nonke umuntu ungibhekile nje la ngiyaxolisa ukuphula umoya njengamanje angeke ngize ngilindele ukuthi ungixolele kodwa mhlambe makuhamba isikhathi ungakwazi ukuthi ubuye uxole mhlambe umoya wakho usuhlile sibuye sikhulume ngayo mhlambe lento baby wami ngiyacela wait na ntwe ekawufela nje akiboni nje lokuthi abatswele phela kuyamutla kuyenze into ntsaqola xolo awuyo liqola hlaba abuwa ka wona nje ubile selfish nje mshimane onchebisele ka bathu nje ubile selfish nna kiyatswa kuyamsebenzini ke re ke zama re be right ndimo tla re fa one day ngwana yena wa tsama wetsa ngwana kantle that was yona ne le go ngabuta ke batho bua maka abuti Hope wa bona go ntse ding tse snacks ha di batlo go no dietse Hope o lenne gore kana go ntse tse ding o ska di etsa o naanela wena fela because of no ntho ya affecta wena le osi wa bona go lemetse ha ka kang pelo yebo ngiyabona sisi futhi ngisifundile isifundo ngiyathembisa next time if ever kuthiwa khona into ekumele sifake thina sobabili uzohlala naye phansi mangathiwe ngaphinda ngiphithu jala osi labuti gore ska nne re hula tabe solution keng yena abuwe solution king ba nna ke nana gona o ha mo apotsa ke re ke mthwa ka wa ngata hanje anje tsengwanyena gore antsempa yeo itse nje mpa ya ngwana ukuthi yamthanda lontomazana ke jala osi about yenze ka intention a tseba antsa tseba hore wa mbatla ngwana o anke ke kamisa ke ngwana o a montshe if wa ngata ke tla emela nhlamudima re fa ngwana sano sami ngiyacela at least ngicela kube khona enye indlela esingenza ngayo ngoba la endlini zohlezi kunomsindo Lunyelo oyiphi indlela otherwise if lo mntalo uyamgcina uhambe naye le uyombona le angimfuni la kwami endlini la umthathe uyombona le angazi uyomsupporta nangani ungasebenzi so kumele manje uqala usukume ke uyosupporta lofuna umsebenzi ukuthi usupporta lo mntana wakho angezi nala endlini la uyombona le sigangeni le ntombazana yakho le ngamanye amazwi uyavuma ukuthi umntana abe khona kodwa angithi awufuni kumkhipha wena angithi awufuni kumkhipha ngiyakutshela ukuthi umkhipha isisu sawufuni so ngiyakutshela ukuthi angafiki la endlini la ngoba kuzohleza umsindo sezohlezi sinomsindo lo endlini jalo osinana wena because of asi decision abuti fela gore tshwantse ngwana about o ska le bala gona le motho mongwe wa B3 o tshwantseng a be le agreement le ene gore ke batla o montsha ka ba jwa nna ona mo ke kenang anke re ba mentse ka ntle ke ngwana bona so nna eskile mosadi wa ke ametsa ke re ama boat ngwana o re ha batle so nna ke ametsa gore a mjetse na le motho wa go ngwana o a ska sotomela ka mo ka tlu I wonder le ena o tlo mo supporta kang go ga emeno a tsamayo batla msebetsi puti ba ga o sa mo about ma go make sure ukuthi ngana izendlini hayi ngiyacabanga ngakwazi ukuphila nalokho as long lokho kuzomnika ukuthula yena umama into boyifuna le i-decision talo into iqabangela ukuthi isinqumo uzosithatha leso ukuthi after all ungihethe ngibhekise ngabantu hambe uyomithisa ngaphandle ube nomunye umuntu nomntana ngaphandle Lunyelo sasana sami akusasekona ukuthi njengamanje kusazomela silike siphikisana ngoba sekwenzakele ngiyazi vele akulula ukuthi wamukele kodwa ngisacela uunderstand ukuthi nami ingane ngiyayithanda understand Lunyelo because of anyenge ukuyeke for intombazana oyithola manje mina nawe siphuma kude but after all the situation soyenza kanjani because of lo mntalo anyeke abe khona la endlini uzohlezi anenkulumo kuzohlezi kuneras la endlini leso angisho ngisinobana le estradeni le anyezi or manje emsebenzini angazi uzobona ukuthi wenza kanjani hayi ngiyakuzwa baby uyaxola kodwa wena ukuthi like ayike ngixola ayike into engixolayo mara sengiyakutshela ukuthi ayike into engizoyiqola nje kuzohlezi kunje ku10 endlini mina nawe ngoba uzobukwazi ukuthi support lo ntombazana lezobe eza la sekafuna ukubona wena aphi zayenza ngomntana ukuthi umntana this afuna ukubona wena ngithi uzobadelela nami estradeni baby ngithanda wena kuphela ugeli lo munye khohla uyena nakhona ngeke asaba khona nokuba khona estoryini sekuyoba yiyona ingane ngoba ugeli uzohlezi afuna ukufona afuna ukwazi umntana afuna ukukutshela ukuthi umntana ushoda ngani kanjani ngoba uyazi ukuthi umzali nobaba connectwa yini umntwana uzobafuna ukuzenza by all means ukuthi uyakubona ababhiza akutshela ngomntwana so mina ngizohlala kanjani mo fe chance abuti o usubone mo if yena abuti a antsa qhubeka ntsa bonana lona ntletletsa mana la abuti le re ntshwa yentse ngisha pha gore ke mo fe chance ke tlo mo fa chance jwang mamela o sa ke go nna o fe abuti chance ka hore mohlomong ntshwa yentseng e shapo go jwang a ke re o go wena ska abuti ngwana o a ka mo keepta o so la sa about wa tseba go ka etsa lo abuti o tlo because of o tla bona le ngwana o tla ba bonana le baby mama ya hae jale ke re nna ho wena if abuti chance how about phela ke msebetsing o a ke no re eng abuti o inboxes a re ke mothuse jale mosebetsi wa ka go re ke mothuse
hobane o bone di-mistakes a etsa dientseng tse wrong. Nna ke go wena, how about o mo fe chance o bone ga se ngwana a hlaile le ka etsa jwang taba e gore a se ka kopana le baby mama. A ke se boang understand jwale ke se bo e tlo ba possible jwang hobane ngwana ha le monyane tshotse gore baby mama e ba yena o takeang over ba understand. So nna ke tla be ke ntse jwang meantime a ntse a bonana le baby mama a tla ba teng ha ba lo bona ngwana ke monna wa ke go batla motlwella ha ba lo bona ngwana ha ba lo bona ngwana o tla ba teng. Ha etse ka tsela a bonang ka teng mara nna ke bone gore ntho e tla sebetsa ha etse re bone gore e tlo fella kae. Ke nana gore le tsamayeng le family le ditse le tsamayeng le lo dulang le duleng fatshe Ausi a ke re ntho abuti ntho o entseng a ke dumelane le yone o entse ntho e mpe ene e wrong ka gore mara ke a bona gore mosadi wa hao like ka nnete wa o rata ene ke a bona o na le ntho o na le tshepo eo ke gore fela o na le di-doubts fela tsa gore go ka etsala gore wena o gutlhele baby mama go etsa le eng a ke tsebe so ke a bona gore ntho e lerato between the two of you le teng ne ke re fela o se tsamaye o nke monna hao le lo dula fatshe o bone o tla judge ha se ntho e etsala o se o fihlile situationeng eo ka nako engwe rona re le batho ra ratang ka diqeta easy mara wena o buang ka re as if Ausi how easy le nna ke a utlwa Ausi ke a tseba ke motho gale ke etsalang ke motho le nna ke na le di whatsoever but nna ke re ho wena Ausi hobane ke a bona go sentsane o na le lerato go monna hao mo fe chance o bone gore e le beya kae haeba wa bona gore ha ona ntho e changeang motho o ntse le busy le baby mama ke mo kankang qeto go sebakeng I am done with you ha ona motho perfect hobane ke nana gane a buta le perfect nka be se motho yena e tlhileng ka be se motho empa ntho a entseng o bile selfish le bontja le gore nje o no tshwantse o dutse le nna ampontsha le no ntse ke pheta abuti ntho o entseng ke bo selfish ya swabisa le ntse ke mepela o ke swabile but a ke tlo charge ke tlile mosebetsing wa understand jalo o isa ke se bogele solution e leng ka ke feng no la tsamaya le lo bua ka montlong go jwa re tla tsamaya go bua ka motlong mara a dula tseba gore nje ntho a entseng e nyontshitse o ntshebisitse ka batho nje o bile selfish o pelo mpe ke yona nje ntho a tsebang gore o ntshebisitse ka batho na tse di-camera kaofela di ntshebile ntho eno tshwantse re dutse fatshe ra buisana ka yona e seng re tsamaya go qeta go bathong public everyone a sa re shebile abuti kopo se ka hlolo etsa ntho tse so ha di sharp so guys le na le iponetse hena Ausi ka mona wa tsebakeng o tla tsamaya le monna hae ba lo bua however ntho monna a yentseng e se sharp guys le lona la ibona ke situation e bohloko haholo hore motho utlwana lena e ba tsamaya lo practice ka montle ke ntho bohloko haholo e bile nna ke dumelane le yona but ka hore ke a bona gore Ausi setsana na le lerato for monnae ne ke ra mo fe chance a bone gore ba tla fella kae le wena haeba o na le mathata a tshwanang le yona o ska lebalela fela gore emailela ko josipascope.co.za le following mo le subscribeng wa tseba ke nke le rata kaofela I'll see you in the next episode yes baby